소비웨 니티체가 사우노 니부자 테리토노 제도 레가바고 저 온라인 노고제겨 쇼가바고 길로쇼무젤야웨 칠리 크레워 디무 뺑무노 부게저 게테지에 가게셔 세디 보자레노 레리에 지우 게체세디 보킬로노 보테질리에 무 보자첼리에 제호와 위철라 보케 크레가 차체바야 무 보게데 토 테푸 베테코 기조토 이제가 사우노 호미에 운니디 하케 비메르 무 하즈메체 미 호미에 우누 우비메시 무누 케메지디 보모기시 지테웨 게디 보사저 워더시 웨메 보이시모 레림하호 시투디 이제가 사우 프라리케 비자 칠리누 부게저 헤디 제호와 위철라 시 제호와 위시바조도 지테조르비 보케 크레가 차체바야 mu pake kreula erdeli dalilo mu pake de tho tepu petegogi isi mu po ugi de thovozoto keja hagoledi de ka sa prale tena sala ugo ke chilinu pu keja pula ja kemedi ke tezie khakesha sedi pochare nu lelie jiu ke se di pokilonu potezilie mu poza cheledome ugo terino chali chole ke to kevelio zele kokri kenedi etafoturu 첼리제 오케이 zel Saliku sereteta jisu uketoke topo
prayer no poseke nupuche don piemesi domone non nusho domone jisu ton ya shizo no poki pu bilieche temye honu me yame jisu kawalie ho poke pu koze yaliro no ma prityo Teke ze shetali di chochili no taliku hipengo suru podie kake sheko no tato pokili do Krista ke diu de konu tadio delle ke chache poke techa ZHAPU Krodiho kake sheko lutato Asizo dio Akela keliuke kake shelu tato Asizo dio Yepude kake sheko lutato KEHOULUΟÜ tadio Michikenu do di kekerevori Rikendo Jehovah Dziesengunuo dio Rode kake sheko lutadio Asizo dio Akela keliuke kake shelu tadio Asizo Yepude kake sheko lutadio Krista yepude lutadio KECHA chepo KEPHRÜ asediote Bodie ula wedi sonye goleya Bodie kake sheko lutadio Asizo dio Akela keliuke kake shelu tadio Asizo dio Yepude kake sheko lutadio Krista teulu aro akretalo Morofa akekereno teredio Yela kenihu kinuralileya Bodie kake sheko lutadio Asizo dio Akela keliuke kake shelu tadio Asizo dio Yepude kake sheko lutadio 차슬리다. 비시디와 계좌 무기미지 개크리니쿠 제호와. 개테지시디 모츠누 포냐위. 이걸 하길리 요케베네파. 요치크류 요케요. 요 무기미지 개베네파 제호와. 이부 요고 음벨리야. 뭐 요고 크레메리아. 무슨아치 돈조 쉬리 요고 수기우누 라포리. 이부 요고 모츠누 쇼도 요고도 츠게 자하네. 요요게 루아카빈즈시야. Sikame salidi ni bu yokil ha bu ni bu hotzende tani kesa tsigi rosso ha bu hotzende lili kesa tsigi dola jedo ni bu oza keshri vor njapu tsiketa mun japu tsasapo kito go bette doken hekele ke ko khapi chash
Nga masaro bu uke coachli uke yauchli mu ZHAPU habu nipu mozunu nigeli mu mozunu li ke so chichi yipu hego chedo ke hanun ro soke ta hanu yipu hego dono homi volume homi voke tsikinu ke mejiru teke sha homi ke tsikinu tu vidi kitikinu bauzunu ba ke chre bawi nipu no chedo hego nipu ngolari chadi nu ko kapin pele ke shinu nipu no go chope kosha ke kori kapye tsa utsu nuri hubu kerali nguli mu ke kori nguchi homi rever vachutgo nipu homi chazum hatona chedo nipu kersuti no ke pekroli mo ke chre bawi no sako singu mejesa uma tonori ukrish muno uzeto ke chre hubu susi murkradi nipu tenusen ntsukeli utslichi chedo nipu no ler hedo no bali di ho krish nipu no bahuri heko buri ke kri ke chno no shoto di nipu forba heko do tsvidi ho khake salapin chodo di heko nipu do tsvidi forba wi papetenu nipu meto kim hi chlichi ndie ke puker nenu nipu ke chanu ke krotho ke chnu nipu ke TSALI nu ZHAPU chege chepette nipu no zaye chli mu nipu hako haki nu nipu nzabu nipu zaye chli mu heko bute jake sangu ke li chlichi pato teri nu tela ke cha kapin pelishidi mbu heko chatali mu he ze body heo kris che di jisu krista hakeli zanu chasiawe amen.
Rokopheno mu pozego TSALI tsupe visi ke slani ko Peseyie ni pupu jabi ni ko tsi Kristaur ha ke liu zanu vorga ba pette ko ke lulasia chi do Sunday theriat tho honu u ke hula phatho ker kro baba mu ke pe si vorde slani ko siba de chi do li ro u go nyepu heri ba do se Tichi hau hala ke hu dibori se ka zasdo mu suzedi krtagola ke chati hau ha badio ke pesi ke shamhidi chi do krtagola ke chali ro abcc ed chagaba ukrta chagaba Reverend Dr. Rachülie Vihienuo bu potiu sesdo mu hau mejidi uki hunu krta chadi uke dagasha 하고하 태자 계시디 구부께 30시에 달리에 우바누누시 달리디 태자 차길에 수하초도 왜 우케후 리로 티체셀라 테녀볼라 크르타 케크리게 자카다시야 무수 메지디 nzsie December 크루누 티체세 termuchilye mu January 2026 tiche haunu nunu sededi tenyer ka sabo 3-year tenyer ka sabo la ugo ke hunu krta ke kri ge ja ke dala sade microboli ro continue chuvo ge ja si ge tri ba de mi crowli ro ke riesadi ler tepi ha ko fa se ge to su hades la potiri se petsali mo so ge la a chi di thesa go pressure do mu thesa pressure ro ni go peteri ni banunu se thasa ke fesa mo ke chatsa ge jo ke chatsa ge se ge jo ke febali di se thabali di thesa li ge le su ha chu do we Dikon board sa progoliro uttermu rizaya sala tie 3-year term tie tinu sedege su ha me jizomo deri dikon board sa progoliro ke hu kritsaba sala theza go pressure staff ko le thoko theza prasudo se committee board ke kri ge jogo power com ministry no kata chagaba pete za ke sudomo themi keri ge bala a probonu english se kada so achudo I will be calling out names of different leaders who have been appointed for this tenure, 2026 to 2028, leaders who will be leading our church in various ministries. And so, as I call out your names, please stand and wait. And the final prayer, the prayer of blessing, will be done by Pastor Rachülie. Deacon Board Prechagabago, Liro Chairman Ako Phizo, Vice Chairman Toso Pusa, Progoliro Kivia Ligise, Dr. Seketio Angami, Dr. Kejalezo Angami, Dr. Kezenilie Pienyü, Engineer Kivide Nakro, Ako Savino, Vilosa Sakrie, Chitinu Teriachadi Mu Mesachadi Lergazu Liro, Visato, Kikhi, Kiviseno John, Janyo Ternyo, Erlavono Iralu, Auhe Tsecha, Medu Hunyo, Ponganer, Nigo Sitasudomo, Teza Kesiro Utsu Banunu Sitasrivi, Pastor Mu Associate Pastor Nye, ex officio member Sidi, Dikon Board Nu Tseperchaya, Advisor Nieli Ro, Nilako Peseyie, Mu Tefuluko Krose, Teza Krakabala Ajidi Provodado, Kehoulie Togo Staff Koliro, Visato Yhoshü Pastor, Dziesengunuo, Nino Phizo Associate Pastor, Dziesengunuo, Chadi, Dzesen, Associate Pastor, Sunday School, Vimezo Iralu, Assistant Pastor, Music and Worship, Suto Sakrie, Mission Director, Kiviwel Tsukr, Senior Accountant, Rokopheno Yoka, Office Manager, Vitoto Sakrie, Media Coordinator, Avitha Pusa, Ministry Assistant, Youth, Visahu Peseyie, Music Director, Jemenremla Golmai RM, Ministry Assistant, Powercom, Kivitoli S. Achumi, Accountant, Powercom, Moatoshi Jamir, Worship Leader, Powercom, Kinizelie Belho Azelie, Assistant Manager, The Track, Kivisa Sakrie, Assistant Manager, The Track, Anil Kandulna, Driver, Kepehau Sape, Pehau, Ligise, Driver, Melanie Tamang, Multitask Staff, Jeleshwan Sangma, Multitask Staff, Asang Taveri, Multitask Staff. Kehoulunu Ministry Committee Board Team Kekri Gaza Chaprasadi,
Katachavo Katagoliro, Tefogo Kroto, Chairman Virul Kikhi, Vice Chairman Nise Iralu, Secretary Krodiho Kennao, Sports and Recreation Secretary Ketu Puture, Treasurer Selhu Yalietsu, Advisor Zake Kera, ex officio pastor, Tenugo Kroto, Chairperson Asono Savino, Vice Chairperson Shepole Hyor, Secretary Dr. Virpezonio Pienyü, Vice Secretary Swedejono Tsukr, Treasurer Dr. Nikrie Nakro, Vice Treasurer Nipekrino Legise, Advisor Jaleso Yhoshü, Advisor Janyo Ternyo, ex officio associate pastor. Sunday School Department Nu, Kapatagoliro, Mukratagoliro, associate pastor Dziesengunuo Chadi, advisor Avino Savino, Kapatago Asano Jene, Kremeno Peseyie, Peteninho Sale, Dietono Sakrie, Kivisenyo Belho, Mumu Dolie, Vikotonyo Chetse, Atsibu Meyase, Seyeja Dolie, Rokovi More, Krisar Krotonu, KRÜTAGoliro, Lighthouse UBC, Avita Pusa Youth Ministry Assistant, Vizayeno Chasavi Secretary, Pelezonyo Kelian Hospitality, Treasurer Liro Hasivino Kiso, Sports Secretary Liro Visalhuto Yalietsu, Assistant Sports Secretary Liro Viketso Meyase, Information and Public Secretary Liro Nizovotunyo Chase, Music Secretary Vicino Iralu, Prayer Secretary Kivilesie Dolie, KBKK Representative Dziesengunuo Terherja, Advisor Liro Vichu Vizo, Mission Board Progoliro, Mission Director Suto Sakrie, Dr. Puse Legise, Asieno Sakrie, Ketsoseno Vichu, Shetsono Herzo, Vimhano Chasavi, Sevi Meyase, Akoko Phizo, Avita Pusa, ex officio pastor. Shalom Mission School Doyapur, Managing Board Progoliro, Convener, Kivide Nakro, Medo Hunyo Wabang, Medo Hunyo Pongoner, Meyavino Peseyie, Kenilezo Pienyü, Japuvi Legise, Kiviseto Israel, Administrator, Headmistress, Mu ex officio pastor. Det Treknu Managing Board Members Koliro Convener, Keme Iralu, Nidilhuto Phizo, Avono Yim, Atoli Tsuro, Keriho Kiso, Vizo Dimasha, Kinizelie Belho, Kivisa Sakrie, Youth Ministry Assistant, Sese ex officio pastor. SOBF Team Goliro Director Visato Yhoshü, Nino Phizo, Leslie Izung, Jemenremla Golmai, Vimezo Iralu. Ushering Committee Nu, Progoliro Convener, Bounuo Pienyü, Alieno Meyase, Megosa More, Sedevizo ZHAPU, Ajao Kense, ex officio associate pastor. Hospitality Committee Nu, Progoliro Convener, Kedionino Ternyo, Co-Convener, Nikepes Sekose, Progoliro Criseno Zhao, Dr. Levino Yhoshü, Megono Sakrie, Liani Izung, Nibunyo Rio, Vija Kraho, Kezoto Yhoshü, ex officio associate pastor. Property Committee, Convener Liro Viprezo Zhao, Progoliro Tejao Vihienuo, Medovino Phizo, Auhe Tsecha, Vilalhulie Chelie, Accountant Mu Pastoral Team. Flower Committee Nu Progoliro, Medongunyo Rio Convener, Kiveseno Nakro, Abinyo Sofa, Sharon Atili, Asale Tsuro, Dr. Pusazono Chesi, ex officio Liro associate pastor. Development Committee Nu, Progoliro Convener, Japungulie Chase, Nilabizo Angami, Nilhukolie Chelie, Vilosa Sakrie, Vikono Zina, ex officio pastor. UBC Herald Team Liro, Editor Visato Yhoshü, Asano Jene, Pastor Dziesengunuo Chadi, Vihienuo Iralu, Megokono Israel, Vitoto Sakrie. Traffic Committee Nu, Progoliro Convener Measure Metha, Aaron Izung, Tiso Hyoka, Amenba Longchari, ex officio pastor. Audiovisual Team Nu,
convener liro vitoto sakrie vikezo meyase megozolie dolie renbeni izung deno dolie vikepe hyoka ex officio worship pastor ABCC Council Novo Category Deacon Board Chairman Pastor Engineer Kivide Nakro Janyo Theanyo Kiviseno John Ahwe Chacha KBCC Council Novo Category Pastor Associate Pastor Vice Chairman Deacon Board Tefoko Krotho Chairman Tenugo Krotho Chairperson Zanyo Krotho KRÜTAKO Liro Ejilere Lere Chazu New Minister Silmu New Reserve KRÜTAKO Liro Chozele Kikhi Asale Zero Muhebu Rio Agri Forest Paramedical Jail Colony KRÜTAKO Liro Avono Yim Banokrose Rokopheno Kiliana Pierre Hill BOC Porter Lane Ziver All Ministers Hill Zanoko KRÜTAKO Liro Punochole Nika Atoli Zero Dziesengunuo Pienyü Officer Seal Hospital Colony KRÜTAKO Liro Eni Puna Akuno Chasavi Chan Mari PWD KRÜTAKO Liro Setono Sokrie Akrele Kinzo Nilhu Pienyü Midlane KRÜTAKO Liro Vihu Meyase Asieno Sakrie Kriseno Zao D Block Kitsubozu Sikazu KRÜTAKO Liro Video Me Vihienuo Akho Kraho Ajabu Chase New Market KRÜTAKO Liro Masilenyo Tsukr Kivi Seno Nakro Abir Dolie Daklin Nagabazar KRÜTAKO Liro Jesse Zephyr Rokosena Lusa Mission Compound Kezikie KRÜTAKO Liro Rokopheno Chase Lanu Vihienuo Bayav Sefezu KRÜTAKO Liro Meseno Legise Anguno Zetsuvi Tenquis Road KRÜTAKO Liro Akoko Phizo Nise Iralu High School Lower Bayav Kikha Rilizu KRÜTAKO Liro Atunyo Kense Medohunyo Pongoner Krilivio Hyor Science College KRÜTAKO Liro Dr. Kekhrizo Peseyie Avino Meyase Billy Graham Road DBS News Secretariat KRÜTAKO Liro Ketu Putsure Megolhu Dolie Athobu Meyase Merema High Court Area KRÜTAKO Liro Shane Vihienuo Nitsilie Meru Kenyuzu Pezilece Tie KRÜTAKO Liro Leslie Izung Akrole Chacha Jasie Teherja Powercom Core Leaders Ko Liro Chairman Lichan Hamso Pastoral Ministry Leader Wungchipem Raman Prayer Ministry Leader Aboli Chike Hospitality Ministry Leader Muatula Ao Assistant Hospitality Ministry Leader Kedyokretyo Sacha Worship Ministry Leader Sanan Kichu Assistant Worship Ministry Leader Vincent Golmai Ozone Ministry Leader Chiset Disong Family Ministry Leader Shahilo Kent Media Ministry Leader Kaimas Chache Secretary Recorder Jemenremla Golmai Ex Officio Pastor Teza Zogo Sedi Ukihu Pesisia Motie Putikabe Reverend Dr. Rachülie Vihienuo Pupusier Kechatiu Selido Jesu Christus anu pete ke luga Jesus tsewe congregation ketu bozozomo deri ketu bunyo shetata ke zengusidi o kehu krta zofumudi kehu teke kehu chata sligivi krta bagezo musidi unimu unumse latawe ugo di chenye kenyedi mefe se October tigi Jubilee Nile Zamefe Tepfiz Kehu Telaunu Pato Tela Tsigazunu Ugo Magrubu Prasa Musunum Habu Kepugesu Liro Jubilee Teniu Potela Tsadado Dere Christa Jesu Christa Kehu Mission Zoe Busser Hidi Tazazodio Getza Prasa The Jubilee celebrations will end, but the mission of the Church of Jesus Christ will continue with greater fervor. This was something that we shared and conveyed to one another on the last service of our Jubilee celebration on October 29, 2023.
KEHOU mission ho hame jidi Jesus Christa mission ho hame jidi u KEHOU e hinchie bo sedi Christa ZHAPU tsaba Christa ginu ke ze putsidi ke penyo fe krie po die krie mu po temie krie ke ze ke ri ke hu putsido Jesus Christa mission nu hinchie ho hasego KEHOU ZHAPU tsaba yawe muthiu krata hakoha puti ke kri ke zanu krata ke kri ke zubuler KEHOU tasaba ti chenye kinye me fe sulu nu me fe te ta ke zo nigubu KEHOU vision hoa fupatala ke dio nigo ke dasde dichase ugo petebur kranba mu ugo krata bawshiri krata gubu rakra pe krisen yawe nigo to letter FAW su lelevi. You can remember these 3 words as we lead the ministries of the church. FAW. F liro frontline workers. Ugo su bochashiba. Bawshiri daru kitsate ke tsetekia ke zime shipe viko ba. Terrenu voya ke zime su sa shiba. Nye kwa terinu tadi. KEHOU lietho. Fapatase ke dio nigo ke dasje. F. Eliro ambassadors. Yes, ambassadors of Jesus Christ, but also ambassadors of Union Baptist Church. Christa sutsedi sutsegazme. Deri KEHOU Christa KEHOU UBC sutsedi pojaputsa hakiashiri. Jiushiro chazushiri pojapu tsedio. Nigo KEHOU sutsedi ZHAPU tsegazunu. KEHOU UBC kim hebashi. Nigo suha tapie kizu ke mi ke krimi kido. Mi nigo nguke segi UBC suro. UBC ke visu seringudio ambassadors. Mu deblu word liro watchmen. Rukumye. KEHOU petrosedi pastor mishiri dikon mi gobu. Ropukitsa chata KEHOULA chata kasia. Deri ugo committee ke krigetsa hakwa pete ugo zedi. Rukumye watchmen yetomi tsbagetsa. Rna pea getsa. Jare pea getsa. Ugo nadiu sozakunu tadi. Kemiche vorzum mishi sokosa rbaya getsa. Shigetsa mato. Nigo lietowe shigetsa lietowe. Hachase akwa sedi nigo belesedi KEHOU nigo kadasde nigo kadagesunu nigo hapro KEHOU nigo haprongudi nigo kadaswe atsali smo igezele balivi der KEHOU spiritual gift so ha reaffirmed slasazugetse no sus le morshowe musus sedi KEHOU chatavusaglie tsetena ketolese nu pugetse kenisedi Jehovah lietsle serve the Lord with gladness chili kribudi punu sumulie pitor keriu die kerenuri KEHOU buri hapro ngukeliu sedi hapro nieko kasea keja ukepenyopfe lieto ke vimi tsedi honiho lie tsile ishi kepenyopfe dia hakoha se unusidi ugo piepelegesa ti chese politobi ugo pelegesa ugo nidi politsovoke akachatsasedo tige gabahi go ke krie ke mesa ni pu Jehovah KEHOU la pejewe munon KEHOU petogesunu UBC bushiri ke pele krotobutsidi ZHAPU vorge zigola ke tejibie ntsiyawe no hego KEHOU hoha sedelie tsenunu krta ke krigritze besebie hego krta mitsese lieto ke krigritze besebie KEHOU chata kruhi vorge zigola
자체야 대자 그게 저비하고 지게서 예쁘노 대푸부시에 대푸부 이디 그렇다베 세비하고 지게서 수스제디 해게 후부 예쁘 조호바 자푸 예토게츠누 묘기 해무위 사고길이 쓰리제 보게다 디제세구누 게훌리에 도따서버게 쓰고 너 자비우고 쓰슬레 우골리에 토 우고겔후라 게테제비에 은지야 우고 브르게수 부즈시리 부시브길리고라 게테제비에 은지야 무티니 부조바 우고 릴리더디 그렇다게 사고라 르게즈고 니부 보가다 그렇다고 세대게서 측에서 하토 뱀무디 게메투디 마슬라보죠 니부 노 자비에 우고 즈지 파프로게 그리게서 배우고 즈게서 골라 베제 무노 디제셀라 우고 분리 토츠리게 위 우고 게게레 수슬라리 게테지비에 은지야웨 KEHOULUΟÜ 사회 슬라니부 노 우구미 뿌리부 그렇다 타호하 대피호 둡부디 호비세 대피에 츠바가다 머리 파토 츠크실리 모바가다 시게즈 츠다해 예부 조발리 토호하 베압브길 예수스제디 노 우금 하프리츠 베니 사서 리토누케 니 컷베크라사서 무고 부 디누 프게스기미 고 니디 예츠딘 테자 무제 디차야웨 디제세우누니 부고 노 비제비에 헤케 후즈게서 수스페무디 게후리에 토따dio 니부 헤크르타 하고 하부 데리누타디 게후 차타게서 츠스모게 쇼누시리케 허게서 츠게 테프게서 마토 츠제 우고부니 부조바 은수츠 무크리스타케 후수츠디 우자푸 켈후누시리 우자푸 시르고스 무고스로 로푸키츠 스로부 니부조바 게후스로 츠사디 우고부 은자푸 게후수츠디 자푸 츠페자사스제 디차야웨 르쿠미에 마토르츠디 니부조바 우고부 게후야 르고게츠 KEHOULUΟÜ vigedio KEHOULUΟÜ putugedio sikosa parke visikosa separdi KEHOU chathasgedio KEHOU biker zawali kevi KEHOU biker tatsawali kevi parher keleke medo sikosa perheligedio musikosa terheligedio KEHOU chathabiasiko terheligedio no kesikelen kinuke vorsu sribi ugotsje 조니 부조반니 토하고 하부 로프키 zon시리 니부 메미리 살레 피츠리 살레 게펠레누 시리 띠오케 해 사킬레 쓸레 시로 우곰 하프로 셈하츠게 즈누니 부조바 우곰 하프로 그리케르베 비살레디 니 부조바 보게도 띠구누 자푸 츠 사보스킬레 쓰리제 자비에 울레토 하르게즈 디체셀라 하르보게도 하르베 제게즈고 모기 스스제 스크리게즈 테자 카스제 모히케 후부 시디니 부조바 헤고티헤고 자즈 켈레케 후부 츠다모 데르니푼케 디 문리토 문미션 르리 레디 게크로토게선 자푸츠게즈 게 후부 츠리게돌라 노 헤고 크타과 세디 수누니부 헤고 차타 무 헤고 크리 워스제 자비 우고 기그룹 부게즈누리 서서겔레 츠리제 리토누시리 츠크게즈 지우시로 우토마토마츠 츠게즈누시리 츠크게즈 테자카스지 문예토 테피호프겔라 우고부고마토군이 크사고겔리 츠리제 니부조바 노자비에 니부조바 츠크게즈 테자 게스로 테자 게니 테자비세 우고 무우고 기그루 누스스기리 츠리지 해고 제도 디제케 사호하제디 해골리토 하케 사하과 우고 데르모누 응리토 츠보게 두고 비에 제누스스 벨레스데 노고 차가 타우츠레 노고 셀레 해고게 후부시디 띠오케 해석에서 무노헤크 국게후 부페시스기리 츠리지 응리토누 미슈누누 예부 텐누무디 헤스리니디 헤고부 크르타하고 크르코누 자푸츠 보제디 예수 그리스도 갈라길리오자누 차야웨 아멘 발랄레비데 우고제 바카비세 니부 즈게디오
세월 그 바스 그서 갱무길에 쓸리도 살라뇨 아셔 거니고 비지라가 콜리도 뭐 저슬리도 그러니부 해고 태자 개귀귀게서 그 세디 해고 니바야 뭐가다 디지우누시리 시로 디제가 사호 허링울리디 태자하고 세디 해고 니바 해고 부채도 라보딘 그 슈키누 너슈디 그 태지빈 쓸리기위 문 베제게 저 보히게 그게 저노누 타비에 길리게위 츠빈 츠리게위 츠스데 해고게 츠잘리고는 시린 대지에 해고누는 대지에 무 카게스누누리 대지에 되서웨 너니 보조와 자비스 해고 짐하게 누가 되고 거기 스스길리 츠레 너 해고 기스기 니세모리위 내니부 너 카비 해고 츠게서 베테 끼누조 비에조게서 해고 수서 시투디 테지게츠는 노제도 하고 요셀라보리 피누 슬라스도즈웨 슬라니부 노 자스제 호미우게 츠켈 효누누 가스디오 호미에 게즈게 츠포도누누리 가스디오 내논 게누쁘게서 김헤이 운니디 가게서 수서 노 니야 노수 러쇼수 리야시에 슬라니부 해고 제도 해고 게 니누누 테누 게 니세디 가스디오게서 러쇼 호모기 자스디세 메도게 미츠리제 해고 게 루리비에 제누스세야웨 논 톨리리에 모 해고 러쇼 호부리 모즈리리게서 츠리에티나 예수 그리스도 갈라길리우자누 차야웨 아멘. KETHODIE perketiu liro kolosiko po kerpengununu mepese kolosiko po kerpengununu mepese po diechayo liro Krista kerukrie pue hipie ngulie kelho ukepenyo for riuzo hachekele ko pette donu nyorieto kekrilamuna po ginu mu pola tigiri kidzeri pakenguko mungu kemoko kedi kecheko
nyepu ko ke di ko ziu ke ko pete che ke shela poem ha pete mo zeri tozo mu po ginu ha pete tes ke sa seba poe te mo zuzo su se ke